Good evening everyone. Welcome to our grand opening of Musabaqah Akhiri Hikmat Opmada at Modern Islamic Boarding School Darul Ihsan. We will show our best perform. Please watch and listen carefully. Have a nice watching. 3, 2, 1. Your Excellency, the Director of Darul Ihsan Modern Islamic Mr. Haj Ali Mustafa IZLC MPDI. Your respectable to the all of teacher and functionaries of Darul Ihsan Modern Islamic Boarding School. Honorable to the all of audiences whom we love and we respect. Nuhdikum tahiyatan fa'iqatan Tahiyatan min qalbin amikin bihubbikum wa nubashirukum salama ahlil jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal kainat wa tufaddilu alaina bijudi wa rahmat walladzi arsala rasulahu bil huda wal bayanat alladzi anzala at-taurata wal injila waz zabura wa atammaha bil ayat ala ma khafayat wa qudwatal qadat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairul makhluqat fil ardi was samawat wa ala alihi ma'adinil hikmah wa aminil ummah wa mafatihir rahmah wa tabi'im bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Adada ma ahada bi ilmullahi wa midada kalimati. Sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam, Pondok Modern Darul Ihsan secara tidak langsung telah ikut andil dalam mencerdaskan, membangun skill generasi bangsa, agama, dan negara. Dengan modal dinamisasi santri, maka kami selalu menanamkan nilai pancajiwa pondok sebagai wahana hidup kami. Keikhlasan, kesederhanaan, menolong diri sendiri, ukhuwah diniyah bebas. Mahadu Darul Ihsan bi'atibaril muassasah at-tarbawiyatil islamiyah qad badala juhudan mutawassilah fi gharsil akhlaqil karimah wal qiyamin nabilah fi nufusi talabah wa hasyadal ma'hadu kulla imkanatihi litahqiqi tilka risalah as-samiyah. Since 1999, Darul Ihsan Modern Islamic Boarding School never retired from its activity, always telling the student in every movement to always live and living, move and moving. Slogan Musabaqah Akhiri Hikmat Opmada Masa Bakti 2019 yaitu Santri Pondok Modern Darul Ihsan berkarya membangun bangsa. dalam artian mampu meningkatkan dan mendongkrak sumber daya manusia,
menuju ke pintu-pintu keberhasilan agar menjadi generasi yang berkemajuan untuk memajukan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berilmu, beriman, dan berakhlakul karimah yang berkemajuan dalam peradaban. Maka kami hidup di bawah naungan kebersamaan, mengalir dari tempat yang tertinggi menuju prestasi gemilang. Biruhil ukhuwati natakatafu bil jamaati litahqiqil injazati. Wa ma'a dukhulil ma'adi al-'ama hadhi 20 sanatan min umrihi wa salamu muhawalatihi ila ikhtibari kafa'ati talabatil akademiyah wal qiyadiyah wal faniyah wa minha urudul faniyah allati yaqumu bitanfidhiha talabatu sanati asadisati fil ma'iyati wal harakatil islamiyati. To the of audiences, the beautiful rainbow illuminate the sky that keeps staying in our hearts, and now we'll be together in every movement, for every joy and sorrow that show our union as a student organization of 2019. Lidha fi hadhihi al-layla as-sa'ida ayyuhal ihwal bararah isma'u wa lahidu wa wajihu wujuhakum nahwa hadal istihad. Dan musabaqah akhir khidmat inilah yang menjadi sarana untuk mendidik dan membentuk santri yang diharapkan mampu mengembangkan pola pikirnya hingga mampu menciptakan hasil karya yang sangat luar biasa. Have nice working. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Malam yang begitu indah dihiasi sinar rembulan malam, cahaya bintang yang terang menerang yang sangat mendukung acara kita pada malam yang berbahagia ini. Mengawali acara kita pada malam yang berbahagia ini, marilah kita simak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Hanif Dwi Septian. Kepada yang bertugas, disilahkan.